timu y'abasigaze ya Kashongi eyorekera omutindo gw'amaani eri kusinga aba Kitura agore mwari bushe kusinga empaka z'amagombora ezizoba rumwe ahari Kashongi. Ombishi Kitura esingire Kashongi na gori ibiraryemo omumpaka zo kubaka. Emizano eje tebekanisibwe jenensio tumuramye otungwizeho n'empaka zemeriko mukaga eyishaze lya Kashongi eziri kutandika okwezo ku 11. Mweni mbasaba ngwakazanaka kabako businge kabako kundana sakate mwe bukuru kendana tuzane nka brothers and sisters. Ebyo bikiryawo abazani ba Uganda abazwekiye omumpaka zensi yona ezamasomero ga senior omuri Bahrain bakorajjo omizano ya badminton na basketball eyazanwe lizoba. Badminton Dennis Mukasa Kibirigetendo Arafati hamuna na Olivia Betty Chomukama barahokuza omround ya kabiri bwanyuma kusinga emizano yabo. Basketball y'abashatu yabojo Seroma yasinga Bahrain ahabigoba 13 ari 11 bitkonka basingwa Brazil aruma 20 ahari 10. Ombichi bakora kubi basingwa Bungereza mushanjwa harina kandi China nayo yabasakwa nesinga 20 ahari 8 okusemezano 5 batakasingirwemu. Omuri Bungereza timu ya Manchester United yabingo bira uri omutendeki wabo Erik ten Hag bwayima timu kugumana ekora kubi. United nyuma abazyo esingirwa West Ham United agori 2 ahari yemwe ekirekere bakama ba club basobangirirwe nuko kumubinga erizoba. Delivers, Dallo is in there, headed back across, Xerxes headed down and Casemiro scores. Ten Hag emyaka 5 omudachi yasiga United omwanya gwi 14 om Premier League owabere nomwe omu Europa kandi Ruud van Nistelrooy emyaka 88 omwezi we nuwe yahebwa mu mwogo kuba natendeka timu eji ahabwa kanya bwanya.